Hvala dragom Allahu Đelešanu koji me proširio i omogućio mi da dođem na ovo časno mjesto ovdje u grad Pljevlja, koji se nekada zvao Tasliđa, tako u ovu časnu džamiju, koja je jedna od najljepših džamija, najljepših građevina, ne samo na Balkanu, nego na zemaljskoj kugli. Ova časna džamija Husein Pašina, koju sam ranije bio u prilici vidjeti na slikama i snimcima, me oduševljavala sa svojim izgledom i svojom ljepotom, a tek sad kad sam ušao ovdje, osjetio sam ovako jedno posebno radost, malo sam nemalo nego puno ushićen i obradovan dolaskom na ovo časno mjesto koje je sagradio čuveni Husein Paša, čovjek koji je bio valija, namjesnik u Bagdadu i u drugim dijelovima islamskog svijeta, koji je sagradio ovo velelepno zdanje koji se smatra remek dijelom islamske kulture i civilizacije, gdje ljudski umovi kad dođu ovdje samo mogu da stanu i da se dive ovako jednoj građevini u gradu Pljevlji. Pa eto, kažem, sve ovo su mi pomiješali ovako osjećaji u uvodu, da mi je vrlo lijepo i da sam uistinu počastvovan sa ovim dolaskom ovdje u ovaj lijepi grad Pljevlja ili Tasliđa, kako se zvao, dakle, grad čuvenog muftije Šemsi Kadića, koji je u najtežim momentima u Bosni i Hercegovini, kada su kauri tamo, Austro-Ugari navalili, Turci oslabili, oni se povlačili, da dolazi sa druga kultura, druga civilizacija, dolaze druge vrijednosti. I Bosna tamo se organizovala ustanak, odbranu Bosne i svetinja i vjere. Pa je odavde čuveni muftija Šemsi Kadić došao sa hrabrim Tasliđanima, borcima, da pomogne nama u najtežim momentima, rahmet mu njegovoj plemenitoj duši, da mu Allah, dragi, džennet lijepi podari, a i ovome insanu, velikome vakifu i graditelju, vašeme pretku Husein Paši, koji je ovo zdanje sagradio i koji je ostavio nešto na što doista ne samo vi možete biti ponosni, nego mi, svi muslimani i muslimanke diljem svijeta, smo ponosni u istinu da imamo ovakvo jedno velelepno zdanje.